Michael Jackson előre érezte, hogy veszélyben van? Hallgass meg, mit mondott az utolsó telefonhívásában. I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? I need to talk about it. What would you hold? I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows I can keep it. But you train me and say I overdosed on drugs. I can't do all of this. Hogy Michael Jacksonnak csak rossz előérzete volt, vagy valóban veszélyben érezte magát, azt ma sem tudni biztosan. De ha szeretnél hasonló tartalmakat, csak kövesd be az oldalunkat.